أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قهداري هجا أما إيرو بحثا مزناتي بكن إنسان مزن بيد دولة خدا، إنسان مزن بيد گنت خدا باجار خدا. قال مسلمانا كاچاوايا وجا مرا ببي مزن بشرطه گو مرا بعدالته بكي، بشرطه گو مرا باشيتيه بكي، بشرطه گو مرا هر انسان بلنگاز گو ظلم لیوره کرن گو نقنجی لسر چه ببي گرم مرا و انسانا برطرف بكي. سانکی برچی هبه مرا لي ببي خودی انسان کی بے مال بے مرب مال کے جر چیب کے ور حاصلی کلام مرب عدالت بمشنی وک عدالت حضرت عمر وک عدالت حضرت پیغمبر و هر چار خلیفه ویجی وک یا تمام پیغمبر و حواله و میس خدای عالم دو قرآن دا چد بیجی زهرو سورسی آیت پہ 607 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إنسان نقنج روجا قيامته جهفرد بن النيار كما عدو جهفرد بن النيار إلا المتقين، إلا إنسان متقي قنج روجا قيامته دبي حوالي هاف ولسرف شهدبونا قنجيه ددن لسر هفدو. كما قال مسلمانا قنج دبنا نياري هاف جبرقو يكي مظن بمثلا دبيت نبوي مانعي مقوم رشوت دا قوم أفجي هانا أبنائي هانا قنج شكرن جمرا نبوي مانع كما تولوكر وكدبرا ما قو تشيبو وكا جعدي قو تشيد بن إجابن دا كما تنهجت أساغلم تشي بكم إجابن دا ميا كوش كما من نبوي خودي تهوهجت قو أس جار كي دي مثالا يكي بكو جم مبري خدا قنها دانا قنجي كما تأزنا فقراندم برنجي وظيفة قالي مسلمانا يا آمر آيا غير آمر جوان تشتارا ببنا مانع فايز هبو كما تجمر نبوي مانع وهكذا تشخوا أو كا فايزة درخستو تدقو دائم فايزة پرابستين نجابن دا جوه كي قالي مسلمانا مزن ياوي هر جنتي ياوي هر جهنمي جوه كي قالي مسلمانا مرم مزن جهنمي را شخوا مرف حاضر گو مرف عدالت نکه گری مسلمانا چما حضرت عمر گوتیا خود جرازی به گو گرک د پاکستان و افغانستان و جهکی اندور و هره وندا ببه هره پس بکوجه و بیجن سوج عدالت حضرت عمر چما ولو یا عجبا جبرگو خسوچلی حساب دکر جبرگو كاز مزنم چما از في عدالتها ناكل هر دبري نام شينم قال مسلمانا مزه سعيد خدري هاتي روايت كن خديجة رازي بيج أبو هريرة هاتي روايت كن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي پیغمبر خده وها قوتيا ما بعث الله من نبي دبي خده پیغمبر نشياندنا إلا قوشياندنا ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. چقا پیغمبر هاتنا و نبي هاتنا و خليفة پشتی وا چه بون يعني ايگو رياوا مشاندنا إلا جوارة دي طرفانا جوا امراره دي طرفانا جوا پیغمبراره دي طرفانا جوان خليفاره دي طرفانا كوجان ها بطانة تأمره بالمعروف
وتحده عليه. مثلا طرف کی وای هيا سورة لإنسان دورا وهنا ودلالة سر قنجية دكن دبي في قنجي بكن في باشتي بكن في عدالة بكن في اشتا تجارة طرفدارية إنسان خراب نكن. يعني طرفك يقولوا هيا دكناري واضيا يعني البا وايا وزيري وايا ويا وتا صحابي وايا ويا وتا حوالي وايا إيدوجي مزن ولو نقل مسلمانا جوار دي طرفانا طرفك جي هيا دائم غاية وقنجية أو إنسان قنجية بكن باشي بكن وتشويقا ويجي دكن لسر وي قنجي وجوابيتانة تأمره بالشر طرفي ديجي هيا أو طرف حوالي نقنجية ودائم واسلوك لميشي رخي نقنجية دكي وتحده عليه ودائم جي وشتكي تشويق سروي الريا بيش دكي كان في مالي بخن كان في فلان وهابكن كان في نا وهابكن إجابن دا يعني وتشويق الريا نقنجية دكي وان آمرا وان مزنا قرب بيا واي نقنج نكن بيا واي قنج بكن قالي مسلمانا. دمك وتحدها عليه. والمعصوم من عصم الله ناخو اي معصوم كيا ايگو خوش گناها دور دكي وخنيزيكي عدالت دكي وقنجي دكي ايگو خو محافظة بكي جواي خراب و خودوي محافظة بكي. اما اگر گو او خو محافظة نكي جواي بيا واي قنج نكي وبرخي اي بيسا دهري وچبه ونقنج بگلی مسلمانا حتى هره دوی نقنجی دا نباش به. مش ديما عائشة بيجي خديجة راضي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خديت به عليه السلام إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق وأن نسي ذكره. وقت خدي بيكي مزن اداره چی اداره دولت خوبه چی اداره بازار خوبه چی اداره گنده خوبه ایجابنده ای مالا خوبه خدای عالم اگر په اراده بکه و وزیر کی وی راست چی به يعني يكي دائم وبراستي برخي راستي دبي وان نسي ذكره چقا و راستي جبير بكي و اني بيراوي چقا عدالت جبير بكي و اني بيراوي چقا درستبون جبير بكي و اني بيراوي او گو پيرا راستا وكا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بپیغمبر خدا راست بو حتی گو مشرک و نگر چونکو پیغمبر خدا گو وانا هات ندوش کرته گو یا ابو بکر هیچ نترسا اوه گو دو به هفر حوال بن درست بن اصلا خدا ورنه با مجی منابی دیمه گلی مسلمانا اگر یکی مزن نیتاوی قنجی به باشی به و هنک انسان قنج دوراوی را چه بن گوریا راست شانی بدن گوجبیر جی کر وی قنجی وره نبیراوی و ان ذکر اعانه اگر گو ویجا آنی نبیراوی جی و یاردماوی جی کن ویجا يعني او حوالی وی راست و حوالتیا وی جی کن و ویش تشتاجی بپاريزن ویش تشتی نخراب جی بپاريزن جوه که گلی مسلمانا و اذا اراد به غیر ذالک بجا گو اگر گو قنجی نیتاوی نقنجی به نیتاوی خرابی به جعل له وزیر سوء و ای دوراوی همه پیس بن گو هر کس رشوته بخوی و هر کس نقنجی بکی و هر کس خرابی بکی و هر کس مثال ده بیجم یعنی وقتی گو نباش به و دائم انسان نباش دوراوی را چه بن و ان نسی لم یذکرو اگر گو نقنجی قنجی هاتا بیراوی جی تجارة ناين نبيراوي ناين نبيات بياوي نباشا نكا وإن ذكر لم يعنه اگر هاتا بیراوی جی یاردماوی ناکن لسروي نقنجي
یاردماوی جی ناکنا جولو مس خودی جولو گو نباش نیاره هفر روژا قیامت حال بو کی ایرول دنیای جی نیاره هفر گوا دگرن و خرابون آباد کن نقنجیا دکن دبیتا حالو کرتفلو اما شاندن حال بو کی دنیای جی ایرو نیاره هفر دو نگلی مسلمانا جوه که رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم قال مسلمانا خداي عالم ناخوا أم إنسان قنج بن قو خداي إنسان قنج راستا موريني أم إدارجين باش بن قو خداي عالم وزيرنا راستا موريني وقت مجبير جكر إنسان قنج جمر بيجن بي وهابك 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 قال مسلمانا حضرت عمر لسر منبر بو گو یا صحابی پیغمبر نبو یا خلیفه گو اگر گو ازره شاش بکم ونه چک نجمه گو ام قسم دکن بخوده امتا ویشوری این سر ریا راست گو الحمدلله مزه مزنکی دولت بو مزنکی اسلام بو مزنکی عدالت چی بو یا مزن کساو جه دستینی کی گو الحمدلله گو هنك گو مراست بكن هنا يعني هنك گو وقتي مشاش كر هنك گو من ورن سر داهي هنا جويك الحمدلله گو انسان قنج دائم ورن سرسرما انسان عدالتي ورن سرسرما انسان گو حج انسان خو بكي حج هر کی دوی دولت دبی حجوا بکه خدای ولو ورینه سرسره ما ان شاء الله تعالی خدای عالم مبریان نباش نبی حفظ مج مزن ظالم بکه مزن نقنج بکه ان شاء الله تعالی گودین مجی راحت بکه و هر تشتی مجی راحت بکه هر دعوه محال بکه ان شاء الله تعالی ونتب من الامانه خدای